Mema Obibia Akwaba about Gyamfi news, hot news all time, latest and hot news another day Bremo. A year Kwabena Duffuor our no super say with two franca ma a year NDC na to soba amana a year president Sammy brain able bofa a year Kwabena Duffuor or the NDC for Eco Court ama on election na eba so no ye the injunction atoso the moon semono and no and a year Listo or no or yet regular panelist on a political talk show, Aremeyaw Anas to be amane eye Duffuor, which is a Duffuor Atta, eye John Dramani Mahama, ye de emu chichiri nyina ebe bremo na breaking news bi so abetuda ye de nyina ebe bremo na anse na ebeko ensem we nyina message say when you subscribe to the channel na message over subscribe o click subscribe button na wa bele notification no we dey say video fufuro bi ebe upload no wo so wo sa ebeka bi afi we na wa like video no na thumbs up na fi wa share ama ofufro so enya bi ahwe afi yonko seminimu eye Kwabena Duffuor ono so wo pese wetu fakama eye NDC na yeto so aba ama na be president na wodi NDC for Ecoport no na ye sembebre e na Listo or your regular panelist on the political talk show Kyeremanteng fa ho na wo kire se ade hye na bufu efa eye Kwabena Duffuor eye abra TV3 for interview na economy a tete apansama Ghana fu bebre so no na eye Duffuor e de so bo ne bo eye former president John Dramani Mahama enu na Listo was say tete ne so kra na Listo wo e kire se wo yefo ye wa ese wusu wo ye ne bi entra ho ehwe no na Listo wo kire se eye Kwabena Duffuor one eye Akufo-Addo tusuye bia enna won tem panifo a abro na ye won tirimu ma na Listo wo de ensem bebre na ra ena tudwa ye ensem re no ye ntie eye ensem eye Listo wo e di tudwa constituency B in the party ntino or the bepe running mate and ntino very usual of me and typical of me. I decided say instead of going all out at him, why not play to his what we call it, what I call it, whims and caprices, because at that time it was in good faith. I felt it was in good faith, but it got to a point and okoye and a launch. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. You are watching Juicy about News the on economy. YouTube. As at that time, the economy of Ghana, no, na break it down. Instead of Kwabena Duffuor to point accusing fingers at Akufo-Addo and Bawumia na wa bon Bawumia. He started discussing John Mahama and made it look as if John Mahama was the reason why Ghana's economy was clashing. Then he gave very frivolous excuses, frivolous reasons, childish ones. Reasons are akwala kreti obeka say we dey say nyanse bia nim. Say economy started say come from John Mahama pencil. What the funny say granted enuntina ye two John Mahama abaiguye. Ye two na abaiguye no. And now no wakoji IMF facility. IMF facility no wakoji ye no. Ojimu be say 300 million. The rest of 600 million, 300 million no crap ebe to futu mi ase we nimpo. And oja hokoye. And Akufo-Addo nebe inherit say sika no. IMF sika no ebe to futuo mu a te se de wako nsu egu kentemu e ho na sika ni nyina yiraye enom dis sika no no mu ankasa sakoye another year extension e wa IMF yeah we also an economist Duffuor also an economist when who say Akufo-Addo nom e na o man inherit sika John Mahama na akosre ama IMF di amayen. Nanu ya de what broke the camel's back and me buy am na me buafu no. Den no. Yeah. What kwa TV3 interview. Still, upesa o say Ghana problems no e John Mahama na amanaba. Yeah. E ho na me hu say o ye for ben wa. Ye ni bi. E say Bɛyifuɔ so be ye wo na wa anya ni bi. No one compare bo
afa Yesu moja nka nanim na wase Yoomo na nka nanim a Bɛyifuɔ no wafa Yesu moja nka nanim a wote hɔ na Bɛyifuɔ ayew Bɛyifuɔ wɔhyɛ Yoomo wayew adamoni honhom wo hwɛ Akufo-Addo ni na wo difference abro mpanifo abro wo mu tirim abro ewo mu tirim enkokrafo a omu di abro ase enkwala daache ene wo hwɛ o man ya atete apansam ya wani gye ho sɛ wobɛkwa ma aban ayusu sɛ fa sɛ wo party na NDC for so kom kan bi wei wo ba party mu da ben ya wei brokuma wei wo ba party mu da ben wani CPP ni mi nam nyina mi ni so CPP ni anya 2016 2020 ya na mo ko ka say o make campaign or say on the or a businessman anya 2020 ya from way back to even 2016 also a businessman 2016 wa ko Akufo-Addo no man do former farm yankwa akwasuam awo kumawo yankwa bodua na resade betena ayi na siege for nyina be da ase Akufo-Addo no na yasa news on YouTube. Hot news all time. Na papa penu a wo wanyini che Akufo-Addo e je Akufo-Addo kra ni nyanza che otimi yusu wanyini che no unu akuma wabedi akire na party ma okwan ma medi o manim na me kwa hwe ya wakotro se Moses kra odi mfie de o twena odi Israel for na Moses no wa hye Yoomo Moses no ahye Yoomo ada Yoomo ni adidi president washa ma me kra ya no me hye o kra washa argument dia mo yeah it doesn't sit Kwabena, there is not a single argument that makes sense. There is not one. Boni ba intina penifo bu baby aya mo me pay attention. Penifo ma mo na mo kan say agri boni be kuratire mu a oto onwu a wabetom. Hwe senkadofo betimi enya ebi kura afani say 1% a Kwabena enne ye koto aba na enyeye zero kro bebre amanfo ani abreo Zero. Anger. People want him to have a negative. I say or the party ni cracker. Before the other party for mu. You mu be campaign that and baninya in future no. Bebrebe aye ne Kwabena studio ha. Na Kwabena junior home advert. Me mean to me be. Me na mako constituency ho. Ama constituency for no. E ka kire me say Duffuor Junior Ede John Mahama bana aba bebo constituency nimti no omo nim say Duffuor Junior e support John Mahama enti ombeto ama no enti omo ka kwensin ana omo say communicators ne baako ede letter ba e be kire me say na letter we e authentic ana the question letter no be have share me because me hu letter head no say e free Duffuor Junior office e na e ba say ono no sa billboard kese na omaye no enyo na yeye na onim kofu kro mo yeye no mse se sana tie dia ne se wo support wo papa John Mahama dia ye di krom hanum yeye John Mahama fo wo papa no dobonso ha wontimi nya vote ba ko pekura mfiri ha enti se wo papa chi dia ne ekoye ntoma oba ba ko bi ka ho woni the incumbent no adomako na se o mo pre vote ne ho Akwaba Akufo-Addo since ke bi om de bebia o meje adi no matter because can party na aboa na wanya bebia sie na se wo tene wiase na wo di wuyam sebi di wuyam abro sei aga man kola kra nya na from ne tu omfo hwe nipa wo mo ye bobo din ya aboa tin jan ede na Mahama de ayo o tan na ya na mun kan Joseph we of ayamo yabo atejan me me gina baby bompa ya be so me nsa mpa ya bo no bo ne se nyame onti adeboyefo mpa ya adeboyefo mu bompa ya ko di bone ye kume kransa we chese 2020 ni rojo ye na ye plantain la ye plantain la rojo ma rojo ko time pasa white time akoto no crack e ka say rojo cost na baby no mo ko ye zoom ai oso dwumi na ne se nkwase ase na obeka ntia hwe a
court one o pie free one ko for be bro no enti ama na be ka kire ya say me konum tea na ya ma me biscuit anyanya kwasa say we capacity for mo NDC na mo revolution me nim bia free em say ko da bi no kure on ewiase MP anka saade we ama anka saade we ama nke ehun no kure no ma me na ma hu no kure na say ya say ehun no kure no say da bi revolution enko ye we mu mana ka kira wo David tie revolution nchira say David o anu nchira say sebia obi ya de bone anu akokire na no wabodo no hwe si etu America na yekoye Duffuor bibi anka na nko be popular ba on say e man na kwan na emom o creating mess on say afet no e kina bi na nyo no nko ya ujan ne ba bi ba oh me papa ne ya ujan oh why ade wo ho ye kobra why wa be afet wo mama na wo na na say de we ya wo mai enye generational case enye jedi am nkwa de bone nkwa na jedi papa ye mo bone bia na why you bone kwa facha no ni amra no mfa why you are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Yeah, now yade. Now yare na John Mahama so mfa ya fo. Adwuma na no obeye ne so. Wait, yes. We anya sa prof time. Wo mo ne prof na ye adwuma nti JDM aba wo so ne new set of people. Sana Rollins so ye new set of people. Adai e compulsory ana. Enti say mo asem my future. Adai nti na wo se ba na sa. Say ade na beto be. Onkofo mo ye campaign na. Hwe obi ti say Rojo. Hwe obi say Frips Bafo. Hwe obi ti say Yaboatin Jam. Hwe obi ti say Kweku Annan. Ayi meet by Ray ye friend sen. Alote. Sefa ka mechanic. Mechanic. Utim say ba mama yes sanka ya ni Judas anyi Jesus amanka masa we no omayi ama no sese no ebe mo omukro mu di wo machi no ombe firi wo machi ama nkrofo ato aba ne kra mo den na Duffuor timi bobo asankrofo na wo sheda enya so sheda wo mo abufuo wo mu and will take advantage of weakness no and e ba sa one shada what trust no plan e kama no so hwan no na muni JDM wa asem and o peke wo mo and wo hwan so bebre ne prof ye adwuma sankrofo no pepre ne prof ye adwuma nto mo fi say ye ne prof ye adwuma wo se ne JDM ye adwuma and ama so de ne enso ye ma ne nkɔ kina enso anka mo ma ne kɔ ya anka mo ho atom kabra aden just to sankrofo no obekaya after 2016 I understand me say na say minister no koye adwuma edi o manati na me hwe adwuma stand here Kwaku you are nowhere close to stands integrity and capability nowhere yo etifo we and some year Listo the two dwa wo to bi man Kwabena Duffuor no super say we to frankama NDC na ya to so aba amana be president because Juicy News so na wo hwe se unyan subscribe we Mr. say obe subscribe na wa like na wa share video no na breaking news abetu dwa ne say Kwabena Duffuor in some way court no ekire wa withdraw case ni na every court na se say the ababeto ye nim sisi ane say Kwabena Duffuor say wa withdraw from the NDC one the presidential race ebebasu watwe no ho afiri mu kra sisi no ebe John Dramani Mahama ene Kojo na ebeko sisi Duffuor wase wonya enko bi kra yo etifo also betimi akere wadwen afa ensem nyina ho wo comment box ni mo bete nka bi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.